Ngan ke penyebab lebih iman Abu Bakar dengan memandum manusia yang lain termasuk sahabat yang paling top. Nah, nurun yaqdhifuhullah fi qalbihi. Pejam rumpa betul, pejam rumpa tak belum rida Allah kan nur yang talake cuma beda kan le anuknya kan laju kita nyoba merumpa nur yang dicurah oleh Allah dalam hati hingga jadi makrifah kasat makrifah kan dengan dahai ya nur ulang-ulang kan Abu Yagi ulang-ulang kan ya nur hampulain hana dalam hati nang ngalidah betap salah satu ratna salah satu diiktimat le urang ngan thang merumpa nur yang dicurah oleh Allah dalam hati kuno ke nyan keun laju tetapi merumpa cahaya yang membawa kita kepada makrifah Allah hadiah daripada Allah bifadlillah cuman pangkai mencari ridha nyampi bebak terpandu labiknya ke Pak Medsos awak ke anggota yang caleg mencari ridha Allah saya ngati mendunya tidak salah lah kalau tak tulis Pak Medsos mencari ridha Allah nanti lega kacau kacau